Huh. Mantap deh ya rokok ya. Es tong beti gelas. Dicelatong guys. Aduh. Ini kamu seri karena. Oh iya. Saya dewek, kamu lain. Ini aneh bahasan Bandung teh yuk. Satu hiji. Demak hari ya. Tandi rokok nyerade ya cuma. Ini beda aja. Laku apa wah? Kayak nyantai laku. Berdua nih di mah upaya. Mak ada. Apa tadi dua itu ya? Hewe pula. Iya hewe. Hewe. Telok tilu. Empat opat. Lah kepibo itu tadi bahasa Bandung. Kedia, keditu. Alia nencak kentu. Kepibo itu. Haji, kok ngicem pesena? Kok ngicem pesena? Dewek tambut atos. Apa saya kebentak Kak Haji ya? Kok ngicem pesen na Kak? Duda remai le. Sangkun kok tak endi un pese le. Kalau tahu tibi kaki setiria bulan apa? Bulan tekepe le. Jadi dak candan orang ruah bulan tekepe le tandi pese lah kalau play pungku. Jadi ini seporan le. Kalau tahu tibi bun, iya kan cek kebaca ocaan bulan tekepe dia. Iya mun alaku benar masak apa? Ucap bulan tekepe tandi pese. Ini peremu hal bakun andi mun alako. Iya tari mun tak alako cek kebaca ocaan dia. Mun tak alako bakun tandi pese le. Yang kulakar mun bulan tekepe Haji. Saya dompet kula kepak. Tak kepak le sering siang malam lako ketujuh esok kaki le. Itu kepe. Mulai tandi. Iya le. Langkong karo kon Kak. Oh iya le, salah ngampung rokok. Tak ngucap kado ruahu. Lang. Mana belajar main bal. Kau ni mat alamat. Mayu nanti isa. Mat, mat bicara gitu. Tahu kira labu kesomor lah. Di mabale mat. Ni ngalay to ko mat. Dukilay kikrebo kag mat. Lumayuin. Maka na main purpugi perbi. Yo. Bada ba. Tung dambeng. Fikri kiper. Iya belah. Boleh. Apa mat? Madan nak mat. Payah gi Presiano. Iya benar mat. Payah. Siap. Yuk siap. Au. Apa? Maka anak ya. Amin bal
nendang bun serobon, kurang ajar. Mereka pukul saling meriah. Jangan anak yang main nang nayo. Ah sakit. Ya. Laku wah. Ampun. Apa masuk nomor dong? Apa? Berikutnya ampun.